Angilotshise igama lami ngingu-Dr. Samuel wakwaSibanyoni. Baningi bamazi ngoSinethemba. Khamba neproducer lapha ngumhlonitshwa. Ungumvezi ekade agijima khulukazi emvumeni wesiNdebele. Mhlonitshwa lapha kade nikhona kulomvumo kade nikhona kilomkhakha. Mara ngibona nakho solo umvumo wesikhethu uyasalela kodwa nisayibambile and nilwa nayo nikakarele bona umvumo lo ube khona ngalesi kufikela ngalesi sikhathi kanti ke kube beningabanye abantu ngakade naliselela ngakade vele wafa lo mvumo kube beningakayibambi lento nisikhulise nathi sigcine sesifike lapha sifike khona kodwa ngibona wona umvumo wesikhethu usesesemva. Angazi ukuthi kuchodani njengomvezi ubona ini echodako ekufanele ngathana iyalungiswa. Ngithokoze Sinethemba. Umbuzo wakho ngiyawuzwa enembuzo omuhle. Ake ngithi kade sibambile uqinisile kule koro yomvumo wesikhethu. Noma ke ngase ukuthi sibambe esayidini lesikhethu kwaphela nakweminye imvumo sibambile nakhona. Kodwa ke ukuphendula umbuzo wakho ukuthi kubangelwa yini ukuthi isiNdebele singathuthuki kangaka especially umvumo nje wesiNdebele kubangelwa yini ukuthi ungathuthuki. Ngingabala izinto eziningi ezenza ukuthi umvumo lo ungathuthuki. Number 1, akithi nje kuwe amaNdebele amaningi awawuthathi serious umvumo lo. Bangena emvumeni wesiNdebele ngoba mhlambe banemali ukuthi bangabhadala istudio bangene barecord mara uthola ukuthi italent alikho. Ngenye yezinto yenza ukuthi umvumo lo ungathuthuki. Okhunye ukuthi yes abantu bayarecorda ukusuka lapho abawuthuthukisa umvumo lo abawupromote abenze next bese bafuna ukuthi thana umvumo lo ungabangenisela okuthize njengemali kodwa bona bangawupromote. So ke lokho kwenza ukuthi singathuthuki. Kanti ke okhunye ukubulala umvumo lo asithi noma siyokuvela ebantwini sivele sizimisele sikhombisa ukuthi sipracticeile sesiyavela nje siyaperforma and asiperformi lokho okuserious bese abantu abastart serious abantu abathengi umvumo wethu noma ungathi mhlambe nako umvumo wami uyatholakala online abawuthengi ngoba nama ngiwuthatha serious kanti kube siwuthatha serious yonke into esiyenzako iba serious. Ngiyasho ukuthi amaNdebele amaningi bebazowuthenga umvumo lo mara njengathi ama-artist nangabe umvumo lo azuthathe serious akukho la sokuya khona vele nabanye abantu ke basithathe serious. Mhlonitshwa vane ngibone or vane ngizwe ama-producer ayidlala indima enkulu nayidlala indima enkulu ukuthi umvumo lo niwuveze ngcono. Bengizibuza mina bona kanti kubhalaphi sengiyitholile ipendulo yokuthoma bona ngithole umsebenzi omuhle endaweni ethize ngihola imali eningi kanti ke anginalo ikhono lokuvuma ngithe Mhlonitshwa mali ni studio uyangicharge imali leyo ngithi naso ngirecord ngiyokuthi ukuthi lokthoma ke mhlambe leyo ke vane iwise ukuthi ingoma zesikhethu ukuthi ezinye azilaleleki ene nawe njengomvezi awunalo ilungelo ukuthi angizukurecorda wena awunalo ikhono lokuvuma sengiyitholile ukuthi ngiyo ke lento leyo. Ya kaningi ke mina ke nangabe mhlambe ngiyabona ukuthi ikhono leli alikho kangako ngiye ngizame ukuthi iartist ngilibonise ukuthi uyabona la hayi kwangathi kunento echodako nasingalungisa la nala kunento engenzeka kodwa ke umuntu ophethe imali vane afuna ukuthi enze into afuna ukuyenza aqede adlulele ngale and lokho ngikho kwenza ukuthi singayi phambili. Ngisafuna ukujona nje ukuthi ngikho lokho kubulala umvumo lo angeke size siye phambili nangathi uyaqala uthi uqala eminye imvumo abantu bakhona bayazimisela kanti ke nawuza ngapha abazimiseli nanoma mhlambe bachache igroup ukuthi ayiyokuvela efestival iperforme kaningi abantu bakhona bavela bangaka kubhlungu uthola ukuthi umuntu ustela negatari isikhathi eside kanti estage seyumane nje uyangena uyaperforma igatara uyilungisa before ungena stage. So ke thina sikwenzi lokho abaningi bethu bapractice ngama fortnight abaziphi isikhathi sokupractice mara bafuna uzibona balingana nabavumi abapracticeako abathi nabavela ebantwini uthola ukuthi bavela ngendlela eright. Nange singathatha into yomvumo siyithathe njengomsebenzi nginesiqiniseko sokuthi kude la singaya khona
kuningi esingakuzuza kodwa nasithatha umvumo lo njenge part-time job vele ngeke uze usibhadele nabantu ngeke basithathe serious. Mhlonitjhwa uveze linye iphuzu lapha lingilethela umcondo ukuthi ngikho kaningi navane kunama festivals wesindebele uthola attendwe babantu abayi50 bazokubukela iningi labantu alikho ngombana asiveli ngokuzimisela asikapheleli ngezembatho nje sesivelile nje. Waveza linye iphuzu ke evane lenzeke ihlizwa yami ibe buhlungu ukuthi ama artist amaningi wesindebele uthola ukuthi artist liyokuvuma somewhere livela lilodwa kusho ukuthini lokho kusho ukuthi aliyithathi serious indaba and then wasothola nje abantu abathize angazi ngithi masokana amathathu or besanyana abathathu ukuthi laba angangididela uthi izani ngaleso sikhathi abakambathi ne-uniform abakayimbathi ukukhombisa ukuthi into le kwayena akayithathi serious. Manje sizokuthatha njani serious na unjalo uthi uyacala ngapha ne-instrument ayikahlangani kubhlungu lokho and abaningi bethu yes siyarekhoda ingoma zethu zibe mnandi nakufanele siyokuvumela umphakathi kwenzakalani sesidlala i-freestyle asidlali le ngoma esizirekhodileko abantu balindele ukuzwa ingoma lezi esizirekhodileko bahalela ukuzizwa ama-voice lawa sekho sekuduma igatara nje kuphela waya sekugidwa kuphela kanti soneni why ningakhe nivume nikhombisa ukuthi ngini la bena record ingoma lezi ezithize kuba mnandi nakunjalo. Manje kungakho ke ngeke sithuthuke saloko sijame esikhundla. Ngiyacabanga bona into ehlogeka ukukhulukhulu kilomkhakha wesindebele ma workshop Mhlonitjhwa. Ma workshop ayafuneka. Kusho bona ugovernment angenelele kuphoseleleni imali ukuthi kwenziwe ama workshop acinileko kube nabavumi abaziwako kuthiwe lo muntu lo ngumvumi nakho le stage uyasibamba. Ukuthi nakunama festivals ngicabanga ukuthi kuzoba nobungcono lokho mhlambe nasele bafuna ama artist bachinge kuma producer kusiphe 4 yama artist baye mhlambe nomunye bathi Wanda Masombo asifuna 4 baya niyabaza ama artist abayibambako lento le. Ukhuluma iqiniso ama workshop ayafuneka singawenza ama workshop si workshop ama artist wethu ukuthi kuhle nawe uyokuperforma uperformela abantu kufuneka ini nani. Ngaleyo ndlela singaba nama artist amaningi aperforma professionally. Sazi ukuthi nangabe mhlambe umuntu bambize kwenye festival ethize esezingene liphezulu uzokwenza into right into ezokujamela amandebele ene ezobaphakamisa ngeke ize ibehlise ngendlela ekungayo. So nangenza ama workshop kuningi esingafundisa ama artist ukuthi yini efunekako ngoba uthola stage izinto ezifana ne-stage management azilandelwa kubeka ama-mic lapha mara uthola ama-mic amanye awasebenzi abantu balandela i-mic inye ukhombisa ukuthi kuningi okusafunekako kuningi esingakwaziko ekufanele ngathana mhlambe siyathuthuka kikho but ama-workshop angayilamula yonke lento. Mhlonitjhwa sithokozile ngiyacabanga abaningi abebonile nasi i-video bazokufunda litho likhulu kiyo. Siyathokoza bakwethu. Nami ngiyathokoza ngiyacabanga ukuthi ukusukela nje ama artist wethu azakwenza into elungileko. Sithokoza.